na uguso sheno na me will give us Herbal Center for ha and give us nuro awodo de perform the party or the aba be me na no pay mu achen se bi dia boko na give us the hinesi we box no we give us antiseptic give us antiseptic no yo and then ya de neman nine na aba ensuo na ma what are my give us nuro awodo awon we anti we na clean care products anti give us clean care product ahodo aye didi djuma no eni enti anope ma menchi ahwefo ne Ghana de hye nyina Dr. Solomon Kwabie de nchi akase de mom na ma memfa we ni hyase onim se obi eni ho a oye bibi kekekwa na mom na ansa no obi aba bibi no oye so obenya so mfa so de ana se oye so obenya bibi pa de efimu enti ansa no obi be pepa taso so ansa na obi ebeka se wo pepa tarazo so anase ni rubber carpet no ebia na efi na adokoro no na edikan anase ebia na eni na awe na achi anase asen eno nti na oye den wallpaper anase ebia wedidi ewie na eduane ni bi egu fam ho no wallpaper na enko na ye twan emotofo a enkola nso ofi ho no wono wiawia saa ni nyina mu no bonse na ntetia ni emwankuma bi no aye mfa ye ni kan se hu no ni nyina wo ho na edi yare de edi brani pedua no eni na se o pe cleaning papa ana se biaya wote se ye office adwuma mu ba bibia na opese odi honia eso onya akade papa obetumi di aye manetumi akonkan no na give us clean care product ye de eye niama pay etumi di aba na we na ye give us multi purpose cleaner we na ye give us multi purpose cleaner enti no we no tiles ahodo bia rubber carpet ahodo bia taraza ahodo bia ye pepe bia ye a edimu ne sefata no me pacho we here give us multi purpose cleaner na enye se wu clean ya ne se wu clean keke Dr. Solomon Kwabie abafu eni nimdie kwan so no edi disinfectant edi asomu eno no ye edura ye di asomu a emwankumankuma ye mfa ye ni kan se emfa hu e tiles no so emwankumankuma ye mfa ni kan se hu rubber carpet no so no ye di asomu nti wa pepa no ekun sa mwani nyina obonso obi wo kwa ni fie tiles wa topa so na ntokrontoko demu de bia na ntetia na mu na moamoa de enemu me pa cho unya give us multi purpose cleaner na eno ene be boa na bebia tumi akonkan eno echesem di kankan na bia wedidi mana sofom say ye epon so say ye bebia wote obonza afede na ho no atotroto na wa enyenyenyan enti no na ekọ ede ama eye womo cool stores ahodro womo ya butchery shops ahodro womo here give us multi purpose cleaner restaurants okra ni nyina womo ahia bi se na betumi amwa ehon ma na ekama na enye disinfectant na esomu kakakra na mo ye Sunday eye dro di asomu a eye hwam and na kind of sweet scented smell na say the triple S no ewomu entunya give us multi purpose cleaner empampan a ebeja no dem honom no obo say yes frefre entu de bebia wa pepe wie no tumu wie na opie na obo say ene empampan ne kama eye soronko kama ye pa de ewo ho ede mawo nanse de washing bay for no mato eguso enti sane ya nyina de 99 na ofam ya onimu ateche onim ne baka tie mu now they akwa tena oka mu entu say car carpet no no m de twitwi so a na muamu abinu obi okoti ka mu odidi na ato carpet so de obefa ya say dibio enti no onya give us multi purpose cleaner na ekun sa mo ne nyina de e efre me pa cho give us multi purpose cleaner we ukọ be e ton ade bia o makom China mo bia Shoprite bia be e ton ade bia na ubenya give us multi purpose cleaner ne bi wo hono na wotumi ato na bibia no atumi akonkan bo no so de edafam kulem se krom ha aduane bi eno na we ene ya give us rozone give us rozone e ba cho adefite bia niam fite bia enti fiti wudemu ekọ unipedua ho ekọ bebia no niam wa hya ye fita wo pese usi anase enkikanya kemu no me pa cho uhia give us rozone na we no enye den waso odi nyama na gumu na odi nso na odi kakra de e di asom na once give us ebre bia no ye niam a edanso na ekọ nanim
me pacho unya give us rozona enya afi na wo kosi ne amawi akasa wo ko she blue da bi o won so bi be she blue bi na hand my deep na highlight na say edidedem da bi we ebi o mu dada enti wo di gumu no na wo si na wo yi akohata no na say ya de krona prekope e wo hono mo enti give us rozone and a biara here and say wow ye the creation and I say wow ye dwumadie bi o tai to puma mpanimfo ni hotels conference o sa o akekemu no ba cho unya give us rozona me pa cho eno e na be boa na bibia no etumi akonkan e wo ho no monti no eno nso mekom enye na Shoprite China Mall bia wo mayimu e de bibia eton ade bia no me pa cho obenya give us rozone na utumi de edi udwuma na bibia no etumi akonkan na omonzo obi wo ho we give us WC cleaner it give us WC cleaner won say e bia ofie wo office o toilet seat no mu awe na ache mu agbapoto bibre mu emunye menga say wo kotiska aye dan akoto foforo ezan say so wo koto foforo no kana we nya akade papa na mfa ndi ni nti no foforo na akoto ne sanya dada ne ye ne saa wo de me pa cho bowura melcom hwese ya na kope give us WC cleaner eno ena be boa why obi bia wie no me pa cho na o de gugugu mu a eye blue ena color na ye blue mu na de o de gugugu mu a o wi akata so kona koda ya me wado na ade echi ana sa hemache o sori a o be ko na yi mfi eni na e de efiri ho fa brush ne keke fa ho na fa fresh insuo no na ese no eni nyina mu no so no public toilet ahodo nyumeku ahodo mu wo mu hia bi esan se nya nipa ba ko pe ne ye kokotena so empo wa wu fie empo no enye wonko a eno so no disinfectant wo mu a ekukuku amu bia bia baka kotena so na the infections ebebrel enti when ye give us WC cleaner me pa cho ukom mekom China Mall any baby eton ade bia na me pa cho betumi anya bi na wetumi ayuso ma ofie ho ani wa hunim die no so na ede etumi afa ne ntuma pefra na bibia no akoso kama ye pa na we any ye give us antiseptic na no bi kan say na ye package na kama pa anti say na tie we are mu fe say ya na bibia na etumi akonkan na obeka say abatan kwa na yiso me pa cho da bi enya abatan kwa na yiso obi wo hono ma obo se nsuanso bia be gugu ne ho o hono ma na ase ne odware wie kwa na ase ne we de ekeka ne sa otumi dwin ne ba cho onya give us antiseptic o de fa kakra so nsuo no mo kona ko dware ahon keke o se ho na tete o me pa cho ni nyina den etu betumi atwa na bebia etumi akonkan me kom bia wo man mu China Mall bia wo man me pa cho give us clean care product give us multi-purpose cleaner give us rozone give us WC cleaner na fe give us antiseptic no me pa cho ubenye bi na bibia na tumi akonkan e bia open do so po etu aton u di dwumadie bi o ye cleaning service e na pesa o betubi o honso a me pa cho ye na mese na wo screen so na mom no e 0543 222470 0543 222470 ne krakro ma me ko onim say ensuo bia de onum a hu bebi efriba se onya ne sauce give us ice nko an ye betumi a kire ne sauce ena wa ye nhwema na so de obi a onim obi ododo we bia de frɛ no say ensuo to won kra be 2 hours a dodo wa ensuo to a na 10 minutes enti bi say ensuo ahodo na aka no ne nyefi obo ade nature abodi niemum ena efriba enti mpacho give us ice de ye tunu ododo wa latte amna donko no ye de afa mfidie mu ya sone so ama me no ka say no ena ye de aba mountain so ena afi ni pH no so from 7 na say enso bia ni pH no nye 7 na wonom no me pacho acidic na nse obetina diarrhea ena cancer ena ni nyina no etumi akonkan enti 0543 222470. I mean, sure, Papa, give us Herbal Center, and I say one more and cano. Mammy birthday celebrant, and fem, now fame or Bakubi so ho come home. Na ye sound come mono. Na happy birthday, call ma gifty or worry. Happy birthday, gifty or worry. Erade on show on your cassia, because it's all bear casepa, ma domino, emu and call Emma gifty or worry na me show. Happy birthday ma gifty nyan techiwa oba gifty nyan techiwa erade adom ne insura
enkosoa en locate woman kwa ahoden woman shira ewo gifty nyantachi wa afa Sharifa Al-Hassan happy birthday nkoma Sharifa Al-Hassan erade enshow no onyo kese omo so emfra dumu enko adumu Sharifa Al-Hassan happy birthday enko emma Haruna Ibrahim happy birthday nkoma Haruna Ibrahim Beman munyamfo erade nya okukudro sa normal sunfra dumu enko adumu Haruna Ibrahim happy birthday enko emma afa papa amuako dakwa happy birthday ochiame amuako dakwa na ne ba papa bi otoso emienu oni ti papa ni papa amuako dakwa owo eyi Ghana Telecom University erade onshraw no mie wadwunem onye okese Baptist Cornerstone Domi Pillar 2 eho no osom waba no Badwam nom ne ade no omoye ade enti papa o ma me no papa no nuan mu nyina wo show happy birthday serade onkoso na onshraw no onye okese kosi se obeye kese papa amuako dakwa happy birthday enko emma Reverend Isaac Owusu Bempa oh nyaminipa erade nkoso ama nwosra no enye kese no onhirawo oma osumfra dumu enkwa dumu wachidifo nyina nso enye nhira na erade ma nkwatenten ahoden ewomu Reverend Isaac Owusu Bempa happy birthday enko emma afa Ivy ej Ajiman oba Ivy na daso no oba kokko erade onhirawo na erade ma oso onye okese o ma woni nkwa na men ewasa so Ivy ej Ajiman happy birthday enko emma yada sinti birthday celebrant no one more enie